ngicela siqaphele lokuthi singathuki sesiyibiza ngama-revolutionaries kanti we are no longer revolutionaries, sesingama-counter revolutionaries. Ngathi ngelinye ilanga ngichaza le concept ye-counter revolutionarism, ngathi i-counter revolutionary umuntu owenza noma yini ekhinyabeza i-revolution noma eyenza ukuthi i-revolution ingahambi ngejubane ebingahamba ngalo ukube yena lo nto akayenzayo. And ngangibeka lo ncazelo ngoba ngiya-understand ukuthi i-revolution i-definition yayo noma incazelo yayo ishintsha ngey'khathi ey'hlukahlukene. Iya ngokuthi kuleso sikhathi nibhekene namapha ama-challenges to see ukuthi kahle kahle umuntu oyi-counter revolutionary noma oyi-revolutionary ngokwesikhathi sanamhlanje umuntu onje angiyichazele. I-counter revolutionary before 1994 kwakuwumuntu mhlawumbe osebenzisana nabelungu ukuthi ahambe aveze ukuthi obani amaqabane ahola umzabalazo khona abelungu bazowabulala noma bewathathe bawabophe. Futhi wawumuntu wayephikisana nama-values noma nama-ideas of revolution ukuthi lelizwe alibuswe kanjani, ezamalungelo abantu ayihlelekelelani. Umuntu wayephikisana lowo mbono waye-counter revolutionary. Kodwa-ke akusafani ncamashini namhlanje. Namhlanje bafethu angithi sesavota saba-liberated ngoba sesiyakwazi uyivotela. Ngokanamhlanje i-counter revolutionary umuntu owenza noma yini ukhinyabeza i-revolution noma umuntu ongenzi akufanele akwenze khona i-development izokwenzeka. So ngokwe-context yanamhlanje i-counter revolutionary umuntu ovimba amalungelo, umuntu o-create i-privilege, umuntu o-accepta i-privilege, umuntu ontshontshayo noma o-involve kwi-corruption ngoba siyazi i-corruption ivimba i-development okuyiyona i-revolution elizama ukuthi ilethe kubantu abamnyama becindezele. So as-understandeke ukuthi today masithi we-counter revolutionary singasho mhlawumbe ukuthi udayisa imisebenzi, singasho mhlawumbe ukuthi wena ukhipha ama-privileges wanika abantu abathize abambalwa ngalo ndlela udivide i-class elimnyama. Singakubiza i-counter revolutionary ngoba wena uphusha ini ama-faction ngoba siyazi ama-faction ayayikhinyabeza i-revolution. So ukuba i-counter revolutionary today singakubuka ngokuthi wena uphazamisa development, uappoint abantu aba-wrong ey'khundleni ey'thize semqoka, ukhipha abantu abasebenzayo ufaka aba-incompetent ey'khundleni. In that way wena you are a counter revolutionary ngoba i-revolution ngokanamhlanje has to be expressed in a form of development at a local level where people are staying. But wena mabu nemkhuba okwenza izinto that development ingasheshi kumbe ingenzeki, we-counter revolutionary ngoba i-revolution yethu namhlanje isesigabeni se-development. So if uvimba i-development, if ukhinyabeza abaholi abasebenzayo, uyabahlukumeza, ngabe uyabakhipha uyabafaka, engabe ubabeka amacala lana la bangenamacala khona, we-counter revolutionary ngoba ukuba lawo baholi obaphazamisa ngabe i-revolution sebephushe yahamba ijubane elibonakalayo and yaqala yaveza ama-development outcomes abantu abawalindele emphakathini. So ungayibizi-ke wena nge-revolutionary simply because semkhontweni. Ubu-revolutionary nobu-counter revolutionary bakho today sizokubamba kwi-behavior yakho ukuthi yini oyenzayo and lento oyenzayo iwusiza kanjani umkhonto ukuthi uye phambili. So umkhonto as a vehicle of revolution uzokwazi ukuletha i-development ne-change efunwa abantu emphakathini. So sigwemeke ukuthi cabanga ukuthi counter revolutionary today iskipha singagqoka nombani kuye ngokuthi uyiphethe kanjani. If now uhleli kwisikhundla osaziyo ukuthi we-incompetent kusona, we-counter revolutionary ngoba ukuba incompetent kwakho kuholela ekutheni izinto efanele ziyenzeka zingenzeki ngoba sivinjwe i-incompetence yakho. And nalowo futhi okubekile uyi-counter revolutionary ngoba ubeke ekubona u-incompetent wakubeka for other reasons, but those reasons akhinyabeza i-revolution yethu from going forward. So ukuba i-counter revolutionary namhlanje ma-comrade sikuqaphele vela ngendlela ey'ningi ey'hlukahlukene, and not all of us are revolutionaries ngoba some of us still basawathatha ama-privileges, still basawakhipha ama-privileges to the elite class esikwazi kahle ukuthi i-classism noma i-elitism ahambelani nama-values of revolutionarism.
Sikhalile-ke kumphakathi wala eMount Royal Community kuWard 110. Khale kakhulu ngegrandi lawo. Liyekelelwe kakhulu. Enethuba lokudevelopeke kodwa ngoba phela indawo abantu abamnyama yohleze kugijelwe unwabu khanjwa kancane njengomakoti engena ehholo eyoshada. Njengamanje nathi iground la libuka nethuba elihle kakhulu ukuthi lingadevelopwa. Njengoba sibona-ke nje nalo ukuthi nanefacility yafakwa yokujima before isiyaba vandalized. Akuyona indawo manje usungathembela kuyona ongathi hayi impela iy'ngane sangadlala. Uyabona kugcwele iy'hlahla yibo bayishawela phezulu kodwa nasame ground libuye lube yi-dumping area la. Lila eduze kwaMngeni Water la ifacility seMngeni Water. Kunano fencing eniyibonayo nathi. Iy'ngane mayidlala sometimes ibhola liyajomba la liyongena ngaphakathi. Inkinga ibhola lengane lifika kanjani because azikho izinto ey'gwema ukuthi ibhola lingahambi lize liyongena ey'ndaweni ey'ngafanelekile. Mawubuka-ke la njengoba sisho ukuthi kuphinde lisebenziseke njenge-dumping area. The very same ground. Line-space la nasi ama-changing rooms awekho. Kodwa mangathiwa uhulumeni kaKhongolose uhulumeni wothando. Khona obungakwenza lapha ukwakha ama-changing room for ley'ngane ngoba nayo kuphela umhlaba ukhona bakithi uyinqwaba uyahamba uziyofika laphana. I-dumping area-ke laphana-ke yilona i-ground kodwa lisa-dumping area. Nayo i-facility-ke yafakwa imishini yokujima ngoba vele inhloso ukuthi phela khishwe i-invoice. Kwathiwa nje xhakaxhaka wafaka imishini la kwashiwa kanjalo kwahanjwa iseviswa ayibhekwa akuklinwa anginjani. So ikhalile-ke i-community kakhulu yathi ayi sondelani iParliament asondele iParliament labantu lizobona nawo umonakalo ngoba siyazi sonke ukuba leli ground sendaweni yabelungu engabe linakekelwe engabe nemishini yafakwa khona kwenziwa sure ukuthi ngekhathi iyahlala phela izo-check ukuthi isasebenza ngendlela yani. Kodwa-ke phela-ke thina abantu abamnyama-ke sasuza ngasemoyeni wonke umuntu ofaka service thina uthi nje xhaka ashiye phansi alaqaze phansi ethi hayi akukhule nokhula vele abantu abamnyama bona ukuhlupheka nosizi babekelwa khona. Uyalibona-ke nane flooring yakhona nje i-ground yakhona ukuthi ukatshani kwakhona utshani okuyikhulele lokhu akhona lokho okutshaliwe njengekweminye imiphakathi. Kwezinye indawo kuxothukile utshani kumhlabathi masithi ingane ziyadlala ziyahuzuka amadolo zilimazane ngenxa yokuthi phela vele issues of health and safety azinakekelwe la khona kuhlala khona abantu abakithi abamnyama. Njengamanje uyabona kuleli pole lenye ngase-south nayo ibusenzenge dumping area and la ungablame abantu uthi ibona abadampa kwi-ground edlala iy'ngane zabo kodwa uthi umbuzo uma ngabe i-waste management ingekho right nithi abantu udoda bahlale nawo endlini zabo yini. Abantu they will always try to use what they have the best way they can. So bazogcina-ke sebedampa ngoba bona bonke abantu aba-interested kwi-sport bogcina sebedampa abantu la kufaka bakudantshwa khona ngoba into abayizamayo ukuphila hhayi ukuthi yini bazama ukuphila bazama ukususa udoti eduze kwabo. So ibuyela laphana kwi-waste management la eThekwini ukuthi niyawuqoqa u-waste so that abantu bengagcini sebetshinga nala kungafanele kutshingwe khona. Nazi-ke iy'hlahla-ke zikhona la ziyaqhumisa amabhola ey'ngane ngeke zizeyikwazi iy'ngane ukuthi zidlale kahle la kunamabhola azophinde akhunyiswe lapha ziyabona kunojantshi wesitimela nawo odala ukuthi kube nasangozana phela ukuthi uma ngabe ingane izodlala leli ground noma iyolanda ibhola ngokushesha igame imnandi la yebhola ngeke niyithuke isishayiswa isitimela. So into manje first yenzeke njengeParliament labantu ukumema-ke phela abaphathiswa labo babuduma ababhekene kakhulukazi nezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu ke bezobheka naba-sports and recreation ke bezobheka ukuthi engabe ingane yomuntu omnyama yona kufanelekile yini iphile ngaphansi kwalezi zimo lezi igcine ihlupheka esigabeni sokuthi asenawo usho indawo-ke la khona engathi khona-ke hhayi nayo phela kuyithokozise njengezinye ingane ibe nendawo yokuthani idlale izivocavoce. Lifikile-ke eParliament-ke labantu ngokukhala kwabantu ma kukhala abantu saliswe singeneneza sifika qathatha. Yingakho namhlanje sila eMount Royal Community. Hhayi-ke sisho ukuthi-ke lokhu kusangaphansi phela umsebenzi esiwenzayo ngaphansi kwa-section 42.3 osho ukuthi iParliament lingabantu section 53.2 A and B. Kodwa hlale siyo-check-a phela ukuthi ababekiwe iy'khundla zokusebenzela abantu beza ngendlela yini. Uma kusiphoqa siyaya nakusection 56 A, B, C and D lapho sesikubizela khona eParliament uzoyiphendulela.